yang Hello. Ajolo undu juma otiga wenye matin tarak lo wan o mo be chiandek acha hoke jolo panelists matie watie kin makan ajolo Lady Grace matiga hosting one really Apoyo viewers when apoyo. Ajolo Reverend Dr. Alfred Banya my am koni ubalo bodu ajole kida ajolo Paul Kilama Apoyo. ajolo Omega Caesar Public Apoyo. one thing we made the killer under Caesar child to get European thing what can made the killer from Lutela check manyen what because you teach new lane it's actually donc the bien mukal wa be ki win pen manon wa take the chong pen men probable pol and wa me di ki gwen ki lo ke wa it's chat chi america lu pen ma wa be ki gwen ne pen chiel ma wa be gwen ne an penyo ni wa ki low commission low commission and a dul magem giti gitko garo ni roksha me winyo lo padano ko padano gum check manyo ke karo dare gen kwero nen matut ka kwero magwak check de ye daro gitwero winyo tam padano ka kwero kido check na mir ke yob ke ko ba ti kum ngom rom customer land ti pin to ma no mir ke bed on tamni mir no bet pin ki dul man ke low commission ni wa me tam bod ge ko bod pen ka ba ko do wa cha du mir ineni I chet bon ngar mo bagbo ram kwa nyu dum ki wai ana ni joni en cha low commission ni ki twar tem ne Dharma udwao la game kum lo kan ne Reverend Dr. Alfred Banya ana mi ko ngana mi la game kum bodu be Alfred be ana poyo moro panelist wen ke lo winwa ke lo neno wen connection adoko ruenyo ko chamoni apoyo chabito karo wan uneno lokum lokum chek ma ubibino nyo chek manyen ke kita gwa gudu kwede lok ma tich ki kelo lim Acholi wa la peny ma wabedo kwede ni Lutela gibi gina Lutela manyen ma gi tika donyo ni kono gen gibi konyo ko Acholi ni ning meneno ni chek manyen ni peo diu lok ma tich ki lim ma bino Acholi kar ma walok enu chek achiel ma la dit ngom kwe waju ni nen chalo ubibino aye chek ma ki waju ni Land Amendment Bill Land Amendment Bill ma yan wayo ki bikelo ni miro waju ni kaki no ngom mo ma tie nono ma pekitika ti kwede chiu miero ki kwanyo ko wek ki tim ki gine tij ma kelo don lobo chiwana way loki eno ni romo bedo tek pien ngom kwaro dano romo neno ni tie nono ento no pe tie nono no tiche tie mogo no gwa ke tiu kwere medwa mogo no gwa ke tiu kwere machalo gine ki weko ni ko roji ka ke kamier ki chak ti kwere gwak jema tie ye bena chalo yeri ki ngogi ni gwak no ki tiu kwere me
me gwoko pajo ki tiu kwede me pieto le kuna le dong nok bot wani gwok no gena joma tiki le no gi tiu kwede me gwoko le ki jema popol kita no mono wajo ni ngomi emi dong peki tika kita kwede yen ti ya chul ti me dok dang pat na chulu yo kana chula peter ni peki miro tiki ngom iyo ba kelo gine ma kelo lonyo tigini eno ni wanene gwok nyo romo bedo rieko me neno ni kita laro wano kalok matek pi ngom kwar wani gwok dong eno ni yo me kelo chek wek kit loki eno ni do gire ugire ti ada waloko bene pi sovereignty bill ki kita romo di kwede dano ti dong Dr. Caesar wachi ka chik mogo tie ma deyo dano kumeno pingo pe upenyo ni gine Uganda tie ki gine tie ki commission gine ki law commission kita British pol chik wa upor pa British tie ki gine ki law commission matimu neno lok madoke kum chik madiyo dano ki kita ki romo loko kwede ci ada aladir ngomo kwebe wachi yes Uganda law reform commission tie ento tiji mere me mi utame ken pegi romo gine pegi romo loko chik ci an be agamo lok pa ladit pa Dr. Caesar ni gin madong weko wangwinyo wiwa ye ni kaini neno ni Uganda en law commission ma Uganda ni ada romo chung matek ki kum chik mano ngat mukelu chik ki eno pian law commission gina ye la dit loba ye gina la dit loba ye chimu team appointing en chik ma wan waji di wani de gina en la dit loba ye ker ye chie chidong gina joma en chimu ni ada gi romo dok tich ikum chik mano en do ye ni chik yen gina chik yen ni be tie chik man ni the Uganda Law Reform Commission Act ma waju ni president ay chimu won kom ki commissioners weng attorney general ngata loy chik madit i Uganda en miyo mer machalo tam miyo meru iye jomunyo ento ya gikine la dirlo ba eno chimi ki chik pol chik bene mano ukati beno chik ma la dirlo ba kana yo kerye chie but chik eno ni beno ot keto chik ma polle jo ma chwako pati ma tie loj aye gena eno gugine guye ni ukare chidong eno ni miyo pe wabedo ki gung chwiny ka commission ni eno romo chung ki ada meneno ni chik magikeru madiyo dano ki lok en kitana gena agigo kwede eno ento wajo ni gwok nyo ka kineno diro mo me loko me keto chik i district i level me district i level ma doctung botwa me tic ki gwok nyo kama ki romo keto ye bylaw la dit ngomo kwe waju kar chani gi kero gina gi loko matek ko weko lok me mat ki kero ye bylaw lok me saket ki gina ki joko pian ni kero bylaw ki bene tie gina ki luo ni ordinances gwok eno ni be ki romo gina ki romo neno ka gwok local ordinances nyo chik
ma piny matung ma no lugo district ki romo ketune ma luka ki kit ma ki romo tich kwede ki ngom nyope ki romo tich kwede ki ngom ento pol chiki eni wen ki wachi umiero pe uyoke ki chik madit ena idong kama peko bino ye ma ka ki neno ni chik ma ki kelo ni dok ti ka dwalo te chik gine madit ci gwok pe ki ye ento olo ki romo neno ka kwe ma gina kumeno ki romo timone ento ma piere tek ka ye ma doge kum ngom aye neno ka level me ngom ki romo ketune level chalo me Milo land wek at least kas ngom kwaro ki gine ki neno bedi ruom ma malo pe bedi i ruom mano ki chayo ko chale wachi ngom mano pe ki tika ti kwede pien ngoma ye kwowa ngoma ye tijwa ana neno mu la wo bera neno program ma ki luoni gine One Luo TV kita Lutela moko ma ki yero gi tika bino kama leng me wacho ni LC chairman me LC3 me gine ka bedo moni i Nuaya ukati kama leng ni gen gitika gimiro gi rip ching gi wek gi beda wori kin gang me jingo chwiny dano wek guchak tich ki ngom gi ki agricultural officer mo agricultural engineer mo matika puonyo dano kit me tich ki pi me yor ne kum gine kum ngom wek wek jemi chalo pot dek ki ngom gine ki pet uber ka wacho ni ngom tie malach umier ki dano ki gine ki jing ko gi wek bugin guchak tich ki ngom yo mati so level mati locally dano be dong tika tamo tama beju ma ki romo jingo ko gi endo tami enu umiero rwate ki tam mano weko gong chwiny ni ngom ubi bedo pe ubed pe wek bing'eyo ni ngom gini tie ngom gini ngom ma ki romo tiji ye pinaka naka dok bene gi weko ki lutino gi me tich kede an ka weko mega Kenya poyo ana poyo de twal yeah na poyo look me kid ni check ordinances magaramu kerne and Acholi kadong ge penyo gamende ka kwel magwang nyo tell yo ka ke check manyen mo tam madong no rojo pa jo do chaka odong mamir ke mede kere pange ka panelists mo mil dog come question in lo melo commission your local ordinance ne okay Rodobino Ano, Ruorobino, yeah. Now, Ruorobino and of Birka dropping off the pangayo how much when you are maybe I got a question and then the donjo boy Bino okay Amir Bilnum bot Paul Kilama you don't necessarily need to answer this question and okay take the comments ma Doricum look manya teach twelve gamine Yeah, and apoy mi na kare. Pati ki lok ma pol mamera loki. Piani sabet mo kara ber pere lar lok ma ber tie. Ci pura tika ponya ma da tika ki ket ma chalo loko wor kere sabet ro karri. Ka yani pi gana lokum what they call sovereignty bill. Sovereignty bill party ki details na kita tikere ento kitma ko ka tikere wiati aniang ni amendments moko bedo tie komeri kwanyo jim moko machalo dual citizenship ki ngo gi no kwanyo iro bedo ki dual citizenship juma woko chalo wan gini pedo ngoto foreigners kito no gini meroni inu bene kira na kene
is not enough. Pen yang a chon ma wanong lo ken la kuri chik ma di down kitino no pega ka in ki nyueli me Uganda ma ancestry ni ti Uganda. Peti gin chik mo malangar motor agi wo ma wajani o in no pa Uganda. No, that's the most ridiculous thing. Kiri kan bene British makinywalu ki kan ancestry iti kan kongo you be better walk off for as long as you want. Kid ma apo gena Bob Assels advisor pa min. Ono dong British passport be dong paka. Kiro bero Uganda ko we lo dong me pe mirne me du kan be no dong pe. Ina no. Kar ma jemo sher ci balle ko. Jema kan yuti mo. Bob Assels no passport back to dugo bero kan. Dan makinywalu ma rules na ti lo money Peter waje legislation ma to bino ci no mero ti kwangi ni no kereberu ti mo crime mo court and I mero ngol lo ke wi ni ini ti mo crime ki teri bu and pa ki kwanyo citizenship ko kolo petima no ci don is very sad man no ni jo mo ko ma wano ngi ben kama ko agi ne ama pepe ki nyaro ki ilo Uganda nyo kwaro ki roots ibene peke Uganda ene don't think deciding ni anga ma mer be Uganda ni anga mer po be Uganda so ta mai lo kum sovereignty bill tikiri no ni meno di ju bill ma di dano do bene pa na ki sovereignty bill mo ni to ke lo kere wealth ya chuli lonyo pa na kere nyo employment teach panen kita sovereignty bill romo kelo ne kere kidong lo kom gena ULRC Uganda law commission law reform commission John ne gina Obama wajo tiyo ni law ma query no institutions ti ma tech the legislature the executive, the judiciary, no get part. Pek ngara chile lo le weng. An institution might Uganda ne weng ngara chile lo. Ene bene me appointment kono a commission makit ene department of command maka ine list of who in Uganda. From department to department, public sector, private sector, banks, institutions weng ibina one Kakamati minority and it disproportionately represented. It's more or less a colonial project. See, and then I Genonio Kono Law Commission, the any 30 Mogimo, Kidma, Reverend Brian Howard, conflict of interest here. Pianka admana pointing law commission in benedoke and ben passing legislation. Kano kelo legislation pero kero dano madok mero undoing legislation money at the local level. Go bitimba. So kita anan kane watimo ka going round and round in circle chalo walk mamerus scratching ibe where ibe perong ma kema weke ingwin obi gikere kumano anen waji me kila loka ma dano ma kin gang rong ne mati ene miero gamente manyena obini ike ka weke nen kire ki representation parliament ma kumeri passing kono law kono ngon representation में parliament it petit proportionate yani petit parliament mo mana yang we chak lodge can ma western region take MPs ma loyo Buganda north and east combined ka parliament be dong te rigged wangai ba tie ye ma pol ki rigging ka down seria ka ki degi man ki kwani ka lo ko ma tek to ma kom gamande ben ci pone gen pe du kina na ke lo memma mo ma pa ku du
all over the country, whether it's Buganda or North or kind of tech, iponi queenie kwalo. So what are we discussing meaningfully? Environment matikitin kumkarni. Yan me work mano ang meron yung timani. At local level, me local legislation, bylaws, no central government in support. And to bylaw, my enemy team not in conflict with central government. Pe you. So ana gyo me gaman check ni ginmo watika timu nani tira waju kene romi gwo kamero scratching ibe pe no where kwe apoyo. Ana poi de twal. Mera sisi public. Emiro Gamalore. Yeah, ana poi de twal Dr. K. Jomoti kanelwa. Yeah, I think look me sovereignty bill o bino giliete chi bino kwe kenya ma tien look mo madati ne dok ne o loko gimo to 12 pe. En merkere wa chi nature gibolo gimo ne me gimo wang gimo gore. Ento ngato kilo bill pero oro to 12 me kilo ne kin luak. Para tamani ana mero po mere luak ai kito go ne no bill ne ge wang matut. O wego yo en Mogotero bill in the parliament. It actually took in kiro musée Paul Kilawaye obi bigi como edo bino waji un po no don le wiche don teo ma terra da o we don get country waji Uganda is no petty foreigners again. Amir po mere danoma pedongo giving up. And why karcha berga wajeni kawa wajwa giving up ba berishalo jomo ni chera mere dongo gine. So there is no giving up kagi matie gilar mere loke sovereignty bill and nena waji gino mo do lo I check mo no dong tie chon dong pere kacha lok me currency gi lok me ngo gine no dong tie o chon ma no giro me tikere but gino mo dong kanjo mo no kero dong no kero mi dong ge la loke ana po to twal jo mago pago giving up bu be kala loke no wero we wachi le week bien o maro gi chigo ko jo mi mugo ana nen mere gina no mir nen lok me bill ma be bino manyen ye kita mo ngamo kwe gina ni gina mi wa yo be ye kumbe no and the same effort in mo wan tiyo kere men neno sovereignty bill matuti mi be wang wa be tolo men neno money ma be bino ni makai tama miro ginong me MP ma chel nyari mano rata kitamo no wan discussing it al fulu kan yochi kala kirjam ino bino waro mo gwenye tamke du inite lok ene wati I parliament ngom en ma tie Uganda ba ngom long kagamente miro timo gimo ba yam no ngi timo ko chonya gino mo ma dok lo mo dok ma cho ma nyen ma bino ma che lo gimo ma yo dan be suspicious ye dani because they ngaro cha waji dok ko kele lo ngom mo ni si long kele suspicion da lo re or yara di mati Uganda kan ma dano mi ngom district o ya ge ger ngom no kele lan amendment bill mo be tie odi kwan gang kwan ma ge gero I Uganda kan yo all over karcha ma independence binuli bano je ma dano mi ma no gi be pingi ne ceremony en romo gang kwan gin mo en romo ko dano el ka ge wachi dok kel ko ni amendment bill ningo ono ngaro mo mi ro factor ne ka mo kan se factor ne ko ngagi mo ti wa won ngome be petit shareholder ye bien no mi gi lo chiko I think anyway gino kelo suspicion I twin down here no ngom mati ni do ngom mati cheke don ti ka ge miro gang kwan gi chero ka mo ne gi chimo cher mo ne gang kwan be ka kan
ka gimo tie ma mite gi chimo wachi ulok ke dano en gino mo tie ma mite ka kan lok en yo ka dong un de pingomu walo bilo we ngome ro bit pangar kene ngom man ma wachi ngom ma biro tul no en wilo en du yu ngom mi ro bir ka tich wek every year we ngini ngom tich en ni ton Beno ngi luoni char ko kai latin ma tiri me pero wachi upu mo weng mi bit active o weng cha mo ken ka no mo ma pe ti cheno ti bir no eni tam ma pe konyo ngabo kan ya ngom en ma wa ti yeni o be konyo wa mo mi chel mo eli wa chel dok mo be pina nyim ki ro ne ngoro ma ti ro ne to twali anda kuri lok eni ngom bino no gibi kwanyo ko ni gitim ngo gi choro ye diang ba ku noti baro gambara the idea me gina in tamel ka no ni woti MPs maria dek ma giromo wi tamma pat ki ngom ma ti no giromo ber ke di pinyo ji local legislation mo in ti baro cha pa dan no ngom ka mit development nonge ibuti Uganda mo ken eno pe me logo twero ne customer land ini chaka logo twero ni kai waji ti customer ngom pa jumo eni yung ini waji ngom eno ngom pa minister of lands nyo eno ngom pa parliament. So I think gine reasoning mo go we ati tamle ni jumo pretty serious i dog teach man mano gine ti yeni gina miel no en mana waji ka no waro no MP mo maromo local parliament ni the best state me ngomba me wek ngom kon dano wi komeni gi me promoting me lok me litino me no agricultural skills kano schools mo tie ma yamo chon chane gi chal me litino actually which it soil management gi agricultural gine eni wa Kube kerewa even processing skills. Manoliti actually giramo kergi. Pen look any wa local land bill. Oh, kono factory mo ko timo. Kono ngagi mabe factory manager neve no nye parata gi actually. So jami tie mo tie mo no romo konyo. Ka bill mo tie mo bino. Mir bill me encouraging sponsorship me agricultural institute yeah. We gang kwan egin yo jing matek ritiel nung gine environmental protection kita mi witi ker gi ngom nga gin institution mo chalo veterinary medicine yo veterinary skills ni kariti actually mapopol maginge tuju tiang ni in ti skill mano ramo konyo in la tuju tiang mo te kan ichira tuju tiang pia rio at 5,000 each no ti cente. So I think our MPs magati parliament mi go tem encouraging the kirjem community. Yamano extension workers ti ma kapu money power ti me mabe kira ki pur kere coffee kono kombini dong i district achira nyo even a sub county achira no ngarmo ti ma punyo dano I kit me tiji ngom. So amiro mer girne me wani am sovereignty bill me do kargi liete gino mo ver mo lokaro 12 mir me no ti me shutting one juma wo ne ye mo ti wo ne ye out but le wi do chira shimawi. So gina be ma rongo ti wona employment in Uganda let us look out for like we reform one ma ti wa ne but we actually suggest a different approach to teach actually NIMM skills but it actually kira mi teach kere diang kira mi pu kere environmental protection ge jamu ini and then processing industries mo no ma ramu gene pingo la ti actually mo po kira no mi ramu to kere mu yeme ma ramu packing gite supermarket kari Uganda kari East Africa gi lo mo ken diju kira ke packing kere nyim kira ke timo kere ngoni endo kur ni land amendment bill kurunga kuno skills but it ma mi oti ingome uni pere si po be konyo tina choli kulu so
leganati both members of parliament manyen ni kainen gimo bino malok lokum lana marma bill miro kuket kum kacel chala po Acholi parliamentary group nyungat ma chel marma winyo lok padano you why many resources ma mite me kwanya Acholi ene me fakiti Acholi ma pol o punkin me tiki ngoma ye pedong ni kwanya ownership me ngoma ye kadong gitimo ngoni ene nong yo ma bo me kwanya ngom ibodano ana po total be Ana po di fan. Okay, amiro bino borruot. Fred, ngam kwe. Tia winyo wa? Fred? Fred, pe tia winyo wa? Hello, Don. Yeah. ana poyo twal. Tien watika mete kidogo kori ma uno wan weho. Abera winyo lok maduong ma members obero kakate kere. Pole megeti concern. Ikum kit jimi bokene kidong implementation. Ana kikin annually mi Uganda mati very frustrated. Kiti ma jimi time kere. Kung ana chak kigin manyen. Mafutie maliet en. Ena ye kare magi kapigi sovereignty bill dano loko wano chero wa making press conference wa choice statement kichwali parliament machalo CSOs watamo ne konyo ana mero wajene ni po konyo tiane chani la dit lo kero chie I bill man bill do aro dugan act of parliament munyo do dugurong cheko gin ma wego jimene pitika nen tutwal ena ye lok pa speaker mi parliament machon Anita Mong ma ana mero wajene Anita Mong setting record mo ma ngato be breaking pay e Uganda record mi confusing gamente record mi nyoro ki gamente ni ka Fred, I'm dropping out of there. Fred po dropping out, ma? To accept network. Yeah. Yeah. Yeah, no be ka ba we ko lo Anita Mong out pen man do dong police matter dong. Ka gene Ika do. Ahmed we tia dugu. Okay, mede. Meru med Ika we do. Kalau lok men lok. lokum impact megine duoge me and sovereignty bill eno. Kita bera wacho ya chaki neno abera neno la wa neno One Luo TV chi kibera nyutu lok pa Franklin Okello ma ena executive director me Gulu NGO forum ma lok ma tek ma da mu wa chiki eno obidwoko ruom me kwo piny en gin gubeda lok ka choke ma bulu private sector ki en gine jo ma pe jenge group ma pe jenge kum gamente no gitie ye ma waj ma tek ne bili en ubi gine ubi gao don lobo ubi dio luak la wara chel ma ginwo ni Richard Onen Chan matie Gulu City think tank wajni kabedo me puony ma ubigina loke yano bidiugi pian research ka bitimo pol research ma gitiga timo gitia nongo tiana ki wako and research ma dano bitimo mier ki kwet tere ki nen kagwak gina initiga timo research yeni ubidiu gina ubidiu gamente pian close ma waju ni
premier ki bet ka supporting gimoma tie political putie bili eno chipe ki ngeyo politically tere ningo in ka tika timo research magwak challenging in adwogene bi challenging gamente eno ni gibinero ni tie political ko nyo lok moma tie gudu kum gamente bijuang eno ni ubidi udano ki kum bede gen wajo ni CSO ma ngomo kweo bera wacho la din ngomo kweo bera wacho ni civil society organization joma kumbedi tiyo ye kar kana gino lim gi ki wako eno ni duju ubigine ubidiyo gi chiada kuna ki wacho ni ki loho ki kwanyo lok ni dong joma ti wako pe gine pe dong ki ket gini gen pe anywali me Uganda ki kwanyo mer ki bil ento putie jemi mudon iye ma pudu bi bedo ka di dano ana ye miero wagine ma koko ki bot joma ma tie paju kuja ma gi nge ni bili ano bi gudu kum gi tie kumeno na mete ka med eno ni madok kum lokum ngom lok pa umera sizo nyego publics be mada pian en program achel enu aneno kita Lutela mai tedero gubedo ka lok kwede madoke kum kelo miri bodano metik ki ngom kita ini wajo ni la dit publics puony inwoya kenyo gen gimiro keto center mamiero ki puony ye duk tedero kit me pu iyo ma kelo lim kit me tic ki ngom kita la dit engineer me agriculture ma bera lok kwed gi waju ni pemiro gina kumero pemiro ngom ma dit pemiro eka piera bich nyo eka piera rio kadi tie ki eka chiel ka ingweko yo maber ma bure mogo gira igwako yele bure mogo ipirie gina konyi kelu gina kelu lim chi ada dano tika yele ento kiti wajo ni Lutela mamala edong miero gu gina gu jing ko joma tika channe piny kita neno kwede ma ber ka ng'iyo program ma ki lok ma tika time paju joma paju gi tika yele ento dong kony ma di ma ki chiyo kwede kogi tika ne Lutela mamalo ayenen ni tie no apoyo Apoyo to Alfred. Wrote tika winyiwa elamu duvichen Fred. Okay, Fred, then tell put. Yeah, no problem. Yes, ana miero ni ana dukchen. Okay, dude, yeah. Fred. Tie mer network nan tika yelu ne ba online. Atam ne work ramu dugu. Por dong da. Okay, then okay, sambil boleh. Kailan ka. Okay. Apoyo viewers ke gana panelists mago telo yung telo ke tama papare. And kulok madong chincha kilo mawalo last week. Nero ni lokapia tek en keto puo tio tem to toale na lok me ngom kwaro.
ki kita neno umbera da partners mo kaya ngiti ka waje nene miero no Lutela ma dong komberi pian dong komberi ke ker do dan nguti mo swere ngil o MPs manyel ene gi miero ki dan mo machal gwak en gene you parliamentary group gene churi parliamentary gene group ki pangi ka jome ro to pa jo bere ka no duan ramo a ki bot gi mer pianero ni no duan ma a ki te engane kien gan obin wek ki nen ni ngom lo ke ngom kita ki wai ni pe mier da ke ket chere ye obin ngom mier dar ti ke kagaman ka chele chen gi ti ki ngom gi mier ki mi ki wek gen uti ke de kita gen lu diru kaga gi ti ngom ke ti ka ma cha ko ngom ene ye gwa ke wache ni pe ki chat ngom wanga ngo lu diru kaga ki ke lu diru kaga bene ti ye ento ki wek dan uti ki ngom ki pun dan ki chok twin dan ki nyut ki dan ki met kero ki dan ka kit chen en ma ni gen ga me ki mi en ka mo ni ku ber ka mi ko PDM ma ki mi me pu ki wek dan fu ke ki pun ki dan me pu ene ki di ma ngo konyo dan mi punyo dan pu miero bedo ni ngom ketam no ke twere do kaka man nyo area man gubien ki ngoma di ma ki ti area ngoma ti peki ki biara biara nyor ki bet ki gena mama nyone kai noya ngom eni ngom nyo do kaka mon weni enu let wa eni ngom makuman ke bin ke pe gem to ma bin ma gi nero mere anena git kai ngol kar ga mo ngom eni pe ti yu ke enu ne ge na mier ke nene po ti me lo ke eni mier ke duok bot ka nyu do ka mo ni ka chele ke ne go wa ngom gi ti ni Pien con bebe do gino don be raji giti ka mi to timo eno ka ta gino we ka joma kar ke lwenye dano ke mu cheru bere ka amoni pape bere do ka gi ma do da ngom gi enero ene bene pero ma gamete yo kedo dano a wa ka lero biro nyo ko wa patero do piendo bere ke ne do ni mene ene ne ngom gi ti ene do be bere ni enero en kama ji mu ken ma raj me mu time en so an lo ma ro mo lo ne to twal pere wat ko mega en ana Ana poi di twal. Christian. Poli ba. Apoy to twal. Atwal moto botu wen moti on panabis matin. Beda kitamati kapunwa. Ange apabi lang matuang politin e amba ti winyana winya ket chalo ketala dit pol wani ende fliti fonya amba ti winyana da hati fonya tigi mama tuang pere e amera chwaro tama chalo la mego grace flu waje tira lo chapo ngom mi adan go gore chierno mi arbetie kadi man ma chulu ko ker together te kwa pa chulu ni kadi ngar man mi alo chapo ngom mi adon kom joma signing mi chapo ngom dan go bedum kadi jayong ma padi pa ma aki kamone wero kit oni wero ki nge nga ma ti wi ngom I area money nga ma mero ngom ma ti area money ngom me lam money wero pe ni ka ki ker kuma geo ka ma padi ma giti ka wi ngom kinying lu ti na chuli ta ti ma giti wi ngom kinying gi on ngar money ti ki wi ngom kinying ti do dong dir ma de na do ngata ti ka yubo a dong pa ngata dong ti ka ngata ki char ngom bore now kadi be dakta ba wa en lo ka ma en na ki du TV ja tani kano ni ki ramu lo ramu ka to da lu ti a chuli ka ka che lu ki ka che cha to ngom pe ngom pala ti na chula che le ka ngom pa jo ka ka chuli me ti to lu ti na chuli te lo ka ni a chuli ram be kadi ngom me pe ngom ma ko ro en to ram be ki che ye en ti ma ka da pero en la kwa mo ma a ki di kal kini lo pe ki ka be ento lo mio do cheto dande ngom pa jomu kana ti lo mio ka chat ngom tie ko betie ni e bi char ngomi ni da ma to signing pe LC ki kan
ke won ngom mi kan pian lo ke no ti ka da ta ko man da ma po le pe agiro ko man oi na po ma da okay Fred do dropping out don't kong mail manyen comments for viewers cat Fred do go don't kwa me the card ben Amir merigi mo manok doctor okay ana neno ikar mon man lokang mo chake to mo dine to toila bela chalo statement money but legal experts matigang kuja pero gine ma no gibut gine intellectual aboriginals people mugo magiti a claim lokang ngomgi actually the text boru to gi but jomuken magiti legal firm ni ka inen development money tia binu Acholi mano kelo chalo investment mano konya Acholi mano either Acholi tiki share ye ingomman mano giti tikere there are clauses mugo magaro mo kerne com agreement money enuni and I will find the clause in Magamacho ile mono charge sharing get down more widely the WhatsApp group mapapa you see kangar mono bino wachi investment money team mite giwinye gi jo money ni chi I conclude enuma ma choyo ni gichoyo mera tini ngom ini wan wangi ni ngom kwaro ki pijoma ko pijoma dongi yoge ki le kwa ma bibina yim wan watiyo kere tiye ke ken that short sentence mi robeti ingom mo ken magar mo bino ni kuti investment ye Acholi ma kadi gang kwan kadi secondary school no private gine school mano ngan man mero kerne kum gine in that clause needs to be tere gimo ken matime ingom kwara Acholi ka ngomber mangat mono wila ti say town kono kwene gine mero pat but ngom kwara ni jomo gi mero bino investment ye kono ngage mano go winyi gi jomo ni this clause ni one company money in wange ni ngom kwara pe joma dongi yoge gi pile kwa mabina yim no te part of the clause bag signing or can where can you muhammi no claiming on the back would be possible my suggestion ma welcome me culture ni cha muro ngi bidio para gi dawa kwal wanga gitio ngomu but no clause money in it ukero very clearly ni joni giti tija ke ngom ke ken ana wacha ke med mere ni ke ken ana po edital yeah okay Lady Grace get comments for viewers one end comment tia chele ken mere ma mot no comment tia chele ken ma mot men ni hai YouTube Okay. Bene kele wadong ya gi anna meru lulu love mana na angin log bet mo pol mo dong para mo dong going through it and me amir wajin ni I log mo bet ka log ne almost dong duwe chiel mo karo ne wa bet ka log wa log ni dong wa don ne ma pierre ngwen ma pierre ngwen pere tek ma chal lu yuda ma go beri ya rob ma ka pierre ngwen ni ma ka pierre ngwen ma wa ya window don no a promised land so dong ana wa chur mo pe ya rawa nyo kambading tin ma ka pierre ngwen dong mier wa nena lo chuno tam nya lo ngom mier wa nen wa bir ka lo kom teach atamo ino ni gina chen ma mier be list ni ja kwano list ni chen beach and kim get here lo ma teach me a chen obiru mier wa bet ki yot kom ki yot wich kada wa yot wich le ba chuno pe winji ma be ba de man mental health yeah Miro bet kede. Miro wane men no bege.
mangi wakir dong tamin rojo pajo kita mier kidira kede kidung beri one amir no udur kiko parlament wa betu chwe man tiga kok ni no tira bu chwe nyom no tira nyela chwe ni ba ala amir be kenyu ni dano rotira chwe gimar ginyome dare nyom gu bedero mar chungni great no wedi benetie rurem benetie pian kage bino ma di donyo at madir mon no ala ma nyura da ni adon wadonyo the promised land kidung ma deke obedo ni mir waneno deiwa kanu miel ma wog nyo wadeno kay miel no deity ye kidung amir boy come a line from Gina song of Lawino mielu kawake kabana ni we otama kitora babana yotoro do sango beauty mano tieben ma ram wake kede mur jema mero de chen kidong ange bene ikin gin mano wak nyo wanero ni be ene tugo yang wala chwe wa yue ma da pitu tiru pitu ko ngwe jema kuman ma mero de chen kadong bino enoni mero bo bet king reasonable standard of living and we are betie any log ma kombe de be log no picture be na be real teach mero betie how standard of living be no mede kido big amir men macharo backlog daga ta chwe ni actually before we come la chwe then a pair more building kidi o maraj mede don't know we no come la chwe so ber maraj mede ber kini ye pair attack l'autre me block where it be looking it can let you teach anything man where no doc look over a little kubunene ber captain and do you aiming at one direction ni miro wa do ma pia ngwen miro banena la chat tam ni chaka ke area ni no ni ka gwok nyu down tie miro me mo kenne o trer me ne bene Christine Moderator. and then miro me do it Yeah. I belong my nachi amiki Uncle Paul. Look now ma now take a piano canchal ma in the law 40 years around. Look my 40 years around and one actually be what ye can berry. Ngoma one what it in my bear. When you ngoma one what on my right, move a romantic along we were the 40 years ma appear when mutime Egypt Israel by Israel because Gian Lutela Israelites Israel on your Israelite clever children. Gian go chow war job money. Chilla trade do watching pian won't fruity war job and po when you locker. Arbiter we promised land. And to Madam Titer get promised land. When you are weak, can you work John Madam Mago Aki Israel? Good talk. Matiana Makinualogi. Makicha Piatogi, Kicha Funugi, Funmati, any good donyo is the promised land. Tell look anyone at you, Liban, Kawalo, Miawan, Ngoma, one or two on my right, Wakinan Kiyuko, Ngoma, Narmani Chano, Timara, Kinan Kiyuko, Lutia, my one or ticket, any Kichap Funugi, you, Mati, you man look at you, Parba, he check my belly. Pay a Berka Timothy Mumatiki injustice.
ci watamani wan luti Acholi mo kan ci magiti parliament kinyo magiti ka timo injustice ka ikoma Acholi la war ki koma dak ba ikoma Acholi magiti yuke ci ka o tika timo gena kumano promise land beru bo ka na po bo biom wanga wan wan wala ka ci la no ni ya ka met kong ni manaka kan bar lo pa season ni pia ta kana twar season ya jogi ni kama lengwa ken twal kit twal ne ulu konyo dan enen alaga chaka kikenyo petting armo mati perfect every day da wen tika fonyo be da ko ba tika fonyo wa ya sa wa sa gek ma fo anko Paul no mi allo Yeah, apoyo. Paul Medi. Okay, moderator, apoyo. And we will, manena logo com sovereignty bill, logo com, Jamagiluan ULRC, Uganda Law Reform Commission. We actually will locum legislation man make meru kele ne kono ne Land Amendment Act we ka ngom mati no kitna oblique ulogo mabe mada ngom mati no I defining ngom mati no ni ning pian ngom tije pol ngom ber mier ko yue ita ile mo in beru falo yue si kong roche dok ibidir ma no ni ti dok cham nok check makaro kita chorne chi definition ngam bi wajini ngom entino pen ngom mo kana tie ngom team dua ngom actually ngom yo ma pat let tie ngom tie lok me ngom kitika tim ne ma chalo arop kitika rob down ta tek pen du pe sing dano si ma ngom pa jomo kana maya te tere ngom eni kitika kelone piani customary gonna low ma chon ma we no kada lo ken uno mi tuero me ngom ising land commission me actually land commission no ti achiel commission achiel pe in romo no ngom ma pe I work to land commission do ben pe romo no ngom ma mi title ma twal pe bi no ngom ma kidin ngom no ma release kage ini bino ma chalo investor nyuru kit kita ini merti ker ngom inuni ki mini lease me mo money 99 years chi tigi ngom ownership pe bi lok kulo te ngom ma dong ti Acholi mi obet ngom pa Acholi pe tor wil ngom ine do mi gi matwal ene mi lu gena lu memo manyen no mer kero ni mi gu ngeni lo alo me lo ma biro lo ngom ki tiga kelna ka wek ki kel lu rok dani lo wa go dog wigi lo matwal so premier ki ye kira alo mo land law ma yu Buganda yang part wachono Milo land gini part premier ki po constitution ma 62 po ko yemi no le weng karamanti ki land law gi karamanti ki land law gi the feudal system parts of Uganda chalo Buganda Ankole ki Bunyoro kingdoms in the kingdoms it is legislation about regulating kit ngomgi one in unitary relationship with government which are actually Lango, West Nile, Bukedi and so on what is the land system of machon what is based on customary land the premier ki loke aka jomone mangom gi peke it is not our fault you like la chwechi go bimi ni ngom mo kan do en ro pe ngaro no to ki ngom ma chwe ni ngom ti no bir ga gene akero lu rock obediere me charo tricking down but down char ngom gi ko bo lu rock ne ka ki charo bi ga matwal pen du ni mo pe me ga ne te so ana wa ko men ni Lutela manyen ma ti ga bir ni unen lok me ngom pe ki bol gi unfortunately, legislation more can Johnny Miro will pass. Piane kita in the western region, the MPs more from low provinces are deck more can only wang.
So Jimmy when Jimmy democracy me Uganda ni te lem tila ngolo pe democracy mati apoyo. Ana poi fel. Yeah, I look my bad. I'm here mare po ni ngom kedi bet tuolo and no teacher money ana po yang ana kwana ya tede ma choko no ki gora to you kai neo gora to on a map in where ngom dong in a pege then down peram chaka yubu at we got ngom kuma no kacha in an official map nchero ngom marui pe and to Gorato is such a resource. Ma konya chuli ma patu to pen pi ma mol ki Gorato bin pi man bin ma me yet ma no leader da ma an mera amia mera ma charu tam ki chala ami wo mi charu tam bod yo mati on water resources awe ujon ya chuli ba poko pi Chiru chale Gorato or neno kita pi mol kede. All you do is you have to pipe it. Just pipe it. It's already clean, That's the resource. Ma wana chude mir pun mati yuki resources ma chal kumeno. Pedako ke bir boni o ke yuti tuolo ngaru kan dog bin na makone. Atamo dong benek man kere wa ye. Pangi kangar viewers comment mudak here. Lady Grace, viewers comment doctor omede. Okay. Christian kwani oba? Tika watine kani keyboard okema. Keyboard okema message keyboard okema. Customary land must be protected. MPs should not be divided on this issue if they have the best interest of Acholi at heart. One of poor the 12 Mr. Kenya. One tam bay madam me and give my one wakil you bakumane where wari wabi tam wake MP where kama guru kumwe me again go to ye kachel my poor the 12. Okay. Doctor Mo. Comments any panelists take comments magwagno give me the first final one an mara pol lok dong panelists go logo gina peer attack and protection guaco resource mauna tie and ngom eno ay peer attack kita la dit public so wajo tie kakimukane kabedu ma wilo mukane magitika gina katimo tij matek yo kumeno kita en wajo ya Amazon ni pol karana beda mi en chala nyut gina mier watimu mier ludiru Lutela ma tie tedera tigane mier kiti kwedgi Lutela be men magiti ot keto chek wange ni dong pol gu beda le ento umier kinen ma romo tich kilwak ke jinko ge wa ke ti kilwak umier ke kit yo mo me documenting choyo pin log me ngom wa ka gwako na tie no wa tie ki gine ki chaden manyuru I choj kita no jemi tie kwede eni weng gina mier ki chak timune ange ni Lutela mukana tie magi chwingi tie me tich kilwak mier pe ki bol gi gina mier pe ki bol gi chen lu gina bene Lutela dini bene mier ki ti kwedgi kita ini wajo la this season ni lok me dini mier pe ki weke so lok me dini pe lega ke kento lok me dini bene lwenyi kum jemi mano diu luak
kita ladit public suwaju kwede ni pemiero ke giving up pemiero ke ilching malo madok kom jingo kolu pu lok ma cooperatives umiero ke nan kita chek mogo tie ma diu dano diu lu chat madon weko ka gubino gi buro lu pu umiero ke gina kinan yo ma jweko enone wek wel no tie ma cooperatives gina romo keto weko peke buro lupu ma teno ana weko mega kenyu tie jemi ma ke romo timo ne ento pol jem ne en weng mier no ki ti ki joma tie piny i kin gang atiko ne en Lutela ma kin gang Lutela dini ki group moko ma pe jenge kum gamente apoy it well. Okay. Man, we don't care why I give him a you, my team. On a poor panelist, do you? What were you? Fred Namokwe, where and Portia Mano and Miriane. I don't you chain but Lady Grace, my auntie host for work dong, Uloro. Apoy Darwin, apoy panelist, apoy moderator, apoy gana doro, gana matin, long matin. Jo magubedo ka neno ne nyo magube neno le chen po chicken anu walego winyo mabe wanem wunu chapia tabirne jo kamano oya